melampau titisan inyo paliyaro siratal mustaqim namo titianyo selamat badan maswasaru dapik lajak badusan nak mula dapik dia lah dibimbing dek malaikat Jibril tangan awak sampai ke sarubuh. Suatu riwayat turunlah sampai orang malaikat kada ke Nabi. Man sallallahu alaika ya Muhammad. Nan kata malaikat Jibril, sia umat engkau wahai Muhammad, orang suruh kutu. Umat engkau lah wahai Muhammad, bersolawat inyo gak 10 kali. Ambo malaikat Jibril bacanji ambo bimbing nanti tangannya manitih jambatan siratal mustaqim. Nang kata orang tua jambatan siratal mustaqim itu panjang gadangnya bak rambut di bala melampau titisan inyo paliyaro siratal mustaqim namo titianyo selamat badan maswasaru dapik lajak badusan nak mula dapik dia lah dibimbing dek malaikat Jibril tangan awak sampai ke sarubuh 10 dan 4 tamu. 10 nan kedua nan kata malaikat Mikail sia umat engkau wahai Muhammad bersolawat dunyo 10 kali berjanji lo apa di padang mahsyar nanti idik surang-surang bananya matahari sajangka di atas kapal angin datang buang angin dak ada makanan kan membuat pari kenyang dak ada minuman kan membuat awih lapih waktu itu dak ada jus di sinan doh. Kok di Palugu lihat dojus pada panih badang kang baka tuntang hari siang hari dipai ke pasar di pasan jus pokat di barang bahasa nak ada jus pokat nak ada jus naga kok kalai juo ada jus di padang mahsyar tu nanti jus nimar jus maini jus nidar atu jual ya ada tu benda akan lapih hawi awak aja dah. Angin tak tangwang angin awih lah sange awih. Tiba malaikat Mikail magiana iya kawan. Deh. Ko iya kau tuan deh ha. Iya oh. Ko iya telah kau kausar kon deh. Dadu di Palu iya kau dah. Ayat talago kausar koko malaikat ayat talago kausar keagungan kemuliaan ayat talago kausar sakali awak minum dak kaawi-awi awak adalah salam lamu kok ayat saja kok diminum kini beko awi awak balik lagi kalau nak percaya cubalah pak cubalah mak diminum ayat saja kini beko awi awak cubalah kan diminum kini kuat beko balik awak balik ni pi ayat talago kausar tu sadagu awak minum dak kawi awak salamu itu lah bara salawatnya tu mah 10 nan katigo nan kata malaikat Israfil malaikat nak memunian bel nanti meniup trompet sangkakala nanti hari kiamat. Ambo berjanji lo ya Rasulullah, janji kau. Ambo tangpuangan tangan ambo takuan kapal ambo mamohon ambo kepada Allah.
Ya Allah ya Tuhan, sia orang nan bersalawat istiqomah 10 kali sehari semalam. Tolong ampuni dosonya. Ama-ama di Surau Batu kau nyoba salawat 10 kali apa-apa ya lo. Sehari tadi ya Allah. Tolong ampuni dosa ya apa-apa ibu yang hadir di Surau Batu bos Allah Kau apa-apa kau berdosa, ama-ama kau berdosa lu. Kau indu-indu anak masanggal di dia. Kau kini tak aik ke suraunya kau. Kan iya mana? Dulu sama so gadi-gadi rancak mereka 5 hari di surau kau. Tak ada tu. Berdosa awak saudara lain tak ada nak berdosa. Tak ada ni tak berdosa. Oh bakut takatu banang ku mbok nak berdosa do kalau terak-terak berdosa ku sudahlah berdosa dah satu berdosa do. Oh tak ada awak. Tak ada awak tak luput daripada satyo pisan lai bagata sampai kaurenyo satyo orang lai basalah kalaulah basalah tentu bado. Iya. Tak ada awak tak luput daripada kesalahan. Salah awak sadu Allah. Labaran salawat datang. Malaikat Israfil meminta ampunan Allah Ta'ala kau untuk awak. Awak je kini jadi anak daru mak sekali lah di bauku kasur. Wa mandoa je ku ko balik gadang awak cucu badak bangi anak awak kecil orang mandoa salameklah awak. Mana capek muka buat doa malaikat pada doa ku. Capek doa malaikat. Malaikat ku nak pandai membuat dosa doh. Tunggunya manusia tu berdosa juga. 10 yang terakhir 10 nang kampek nang kata malaikat maut malaikat Israel nang akan mencabut nyawa awak nanti. Anan kata malaikat sia umat engkau wahai Muhammad bersalawat lo nyoba 10 kali istiqomah tarwih. Tak anti-anti. Ambu malaikat maut malaikat Israel malaikat nang akan mencabut nyawa nanti. Di saat aja sampai bilangan sudah kurang nan punyo yalah tibu kaman japut kurang nan batanam lah tibu kaman caput. Di saat waktu sakaratul maut nanti ambo elo-eloan mencabut nyawa. Takah tu bana ki aguan salawat bisa meringankan mati awak. Di saat sakaratul maut tu lawak nanti sadang baparang sadang yo menjalani beribu tahun bahkan berpuluh tahun terasuk awak. Orang macam lihat sabantanya dia lihat simar mati patang sabantai sambil duduk sakit senek mati langsung. Kecil awak nak sabanta orang inyo nama rasuan bahkan puluhan tahun ratusan tahun inyo nama rasuan nan keciknya nan takah diringankan nanti awak sakaratul maut. Dalam suatu riwayat awak sadang kamati, sadang baparang, sadang sakral waktu tu. Tibalah daun dan gugur daripada sarubu. Rancak tak tanggung rancak daun. Awak kamati kau, awak sakaratul maut, awak sedang payah mah. Macam lihat dakik awak, pertama rancak daun kau. Di dakelo daun kau sengenek lai kambang pipi awak senyum awak mancak lihat daunan rancak muncul senyum nan di dalam zikir kepada Allah la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Tak ada nasa rancak pun dah tidur yang rasa dah. Mendakanya dah untuk senek lain. Matang bah rancak.
Di saat kita mencaliak nan rancak, di saat enak mencaliak nan enak tu, kira enak tu buruang dalam sangkak itu. Tak ada nyawa dalam badan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Takatunya elo-elo adik malaikat maut mencabut nyawa awak. Kau untuk orang nan istiqomah pasalawat. Sarupa mengaluan rambut dalam tapuang nan rambut keluar nan tapuang indah. Tak tasirah. Salawatnya tungku. Salawat nan kita baca, salawat nan lain dapat nyawa. Awak salawat lamu dapat nyawa yang Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Baca tu lah cik. Dia awak nak dapat dalam motor dengku. Di kinilah musim lo kini salawat pirang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.